جویەکە کوردên ئیزیدی ژێر دەستێ چەکدارên داعش ji dayîk bûye. Dayika wan Leyla li gel bav û 42 mirovên xwe sisiye tebaxa sala 2014 ji Şingalê hatibûn girtin. Leyla ducanî bû. Bawer nedikir di zindanan de zarokên wê sax çê bibin û mezin bibin. Lêviyana daliya û xaliya bo jiyanê hişt got saxlem bigihên kempa Bacit Kendal. جێوکەی و زارۆکەین مەمەرە مەگەلێک تاعب جێوکەی خۆ زارۆکەیت خۆڤەدی نە هێلانێک بوو نە سەرفەک بوو نە تشتێک بوو و شیرێ وانجی نەوسای زەهەب بوو شیرێ من نەبووز بنمێتێ مەگەلێک تاعب و زەحمەت ڤی جێوکەی خۆڤەدیت. دالیا tim bigiriye lê niha ji destê çekdarên Daeş reha bûye çi dema rondikê wê bibarin dergûşek heye û îdî dayika wan kar destê xwe rehet bike. ئاکێری وان بێ نەبوو نکارین خواردنی بخۆنیت کچکۆک بوون وەلە مەگەلێک زەحمەت پێڤەدی دەستێنمە هەردوو شعد بوونە دەستێنمە هێلانە جێوکێمە بوون وەلە جارنا هەردوو vêgre سەر دەستێمە بوون و هات هێژاندن دەستێنمە هێلانە جێوکێمە بوون مەلابسێ وانی کێم و مام برەزیلی خۆیی کردن هەردوو جێوکێ خۆم gelek تعب pêvedî. Di zindanan de jî mirov karin xwedûrî çavan bikin. Lê qelen ew e gokeça 12 salî nikaribe harîkariya dayika xwe bike bo xwedîkirina her du zarokên cêwî. باور نکردم درکم الحمدلله خودم گهانه کس خواهید خبابی ماش ما خود کردم باور نکردم درک دی کس خواهید خواب ببینم من نویش آریکاری داکا خواب بکم مترسه داعش مبه. Ji girtina zindanên çekdarê Daeş de Leyla û heft zarokên xwe reha bûn û nihal başûrê Kurdistanê aware ne. Şahiya zarokan dimîne girêdayî bi rojekê bavê wan jî reha bibe. Zarokên jêr destê çekdarê Daeş ji dayîk bûne, çar zindanên wan jiyan kirine, niha jî li kempekê ekincî bûne, hêşta jî nikarin vegerin cihê bavûkalên xwe. Pêşawa Behlewî, Rûda û Kempa Bacit Kendal e.